yakho ke le. This guy is so funny. He's a good storyteller. Bro, we need part 2 on this, please. Now abantu bayisholo bona, bathi bakufuna part 2. Akusimini. Umphakathi uyisholo wona. Ayibona isikhathi kanje yenzeka. Yeah, dala yenzeka lento le. Thingbo i-date yayo le. Ngizoyibona phambi i-date. Nina benkayishana kamenze yaphuza umlasa ngameva. Awu nina besiqhwaga bathi siyadla sidlondlobele sibeka isihlanga emadolweni. Awu nina bendloveni amandla. Lonobingelela nguprofessor ngingwakamkhize. Ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Le oyethamele noma le oyibukayo how I ended up in drugs. Okuhlelo lapho khona suke silanda abafuthi nodadewethu abavele ngeshiya. Wena ke ngoba uneqhubu la uvele ngeqhubu eyidakamizweni. Ayikho le wonke umuntu wakwavela ngeqhube. Lento le yabona ngalami. Ngashawa nami ngangizele le ndaweni zami. Usubulewa ngenduku. Abanjwa ngenduku abanye omzala lapha yabo. Hayi lalela ngangiwasha imoto yabo lonto. Mana bazandi mana. Ngifuna uku-introduce kahle. Yini ungafuna uku-introduce njengenkosi? Lalela kumele ngiqale ngikwethule kubantu. Angithi abantu in as much as kukhona abakwaziyo abaziyo ukuthi this is part 2. Kodwa khona umuntu ozobeqala ukubona ngale episode. So kumele simqale eqaleni naye uzisho igama umfoka bani kuphi sibese siyabatshela ukuthi abaxhume ku episode ngicathi kwaba i-episode yes4 noma i-episode yes5 lapho because nina ngabantu bokuqala ngaba interview akusaqala. So ola lo bengisazama uqeda i-list ngoba manje sengiphinde ngibuyela wena kade wasabe ngitshela bethi bayacela bakufuna. If nje ngeke ngapost show abantu bavela bethi no uphi kanti umfoka Msomo sakhile umfoka Msomo. So khona umuntu ongakwazi ukuqala namhlanje nobehlalezwa kuthiwa sifuna umfoka Msomo engazi ukuthi umfoka Msomo yena bani awuzazisa umfoka bani. Hayi mina mfethu igama lami ngusakhile wakaMsomo ngihlala kaMasho. Wawuhlala kaMasho. Hayi sahlala khona ngoba phela senzeka ngithi ngithwele umadlana ngithi quwe ekhaya hayi ungayisho lonto le. Usisi wakho wathi akasakwazi wayecabanga ukuthi usewashona. Ikhona i-comment yakhe la. Naye phela ngobethi akasangathi mhlawumbe wayehambele eqalazela abantu bakhe. Ngeke ngahlala egadeni nami ekhaya. Mina ngiyafika ngalezo zikhathi lezo. Kanti lo mosekhaya uyacashana. Hayi ngisasho ngisho ngisekhaya angigadi ukuthi ngiyothi ngithi ekamereni ngithi ngiyabona ukuthi hayi amano kade iqhupho lapha noma amano kade hlale ngikhona. Ugcine nini khona ekhaya? Hayi lokho okwami nabantu bami nengqondo yami ekhaya wona ngisazoya ukuthi ngilashile. Yazi ukuthi ngizoya bese kunjani. Bengathola noma ile umadlana encane mengiwashe kahle lapha emakhwantami nami. Malini ekhaya? Ukekhaya. Wagcina kumali so wagcina kuse ngo10 rand kuyadura manje uyakwazi. Hayi mfethu mina ekhaya ngikotela ngisho ibhasi mengithanda ngihlale lapha phansi kwenjini. Yofika nami kamanje. Ubonakala usuqathanga. Yabone ngami sengiqathayo ukuthi ngivula ukuthi. Awuyichaza nkabi yami sisenohambo olude kabi nawe. Awuyichaza umuntu akwazi umuntu angakwazi ukuthi umfoka Msomo kanjani ovelaphi kwenzeka kanjani igcine kanje. Ubakhele phezulu ngoba vele weke wachaza ukuthi wawela kanjani ezidakamizweni nokhamba uzosuka uzofike ugcine ulapha esitaladweni edolobheni nanodumo lakho osunalo la emgaqweni emva kokuba wavela la kwi-MPTV1. Enye into engizokutshela yona kuwona wonke amaphara engawabiza la
umuntu owenza le channel idume iwena. Awuyishale izandla ingane yomfana boy. Hayi siyabonga mfethu yabo. Ngiyakutshela yazi abantu in as much as we are not the sad country abantu bakulelizwe abayithanda in as much as izinto ezibhlungu nezidabukisayo kuyizona ezidominateile empilweni esiyiphilayo kodwa abantu base South Africa bathanda kakhulu izinto ezimnandi ezihlekisayo lethi uzawubona most abantu abahlekisayo they go a long way lapha eSouth Africa ngabala nje inqobo noma ngabe uyahlanya noma ngabe uyaphila noma ngabe unjani King Nuba Kim Madlamini into nje ehlekisayo phakathi enomsanga nonyani bayayithanda bayayichumisa kahle kahle ngokomthetho ziyisizwe as right kodwa ngokuthi inkinga ke ziningi sinazo sigcina siyithola singabantu abakanje so wena ngawafaka ama episode kodwa ngathi mangifake yakho hayi wonke umuntu wahlanya into ebengisaba yona ukukubizela yona ukuthi ngiyasaba ukuthi uzokwazi ukuraise ibar njengoba wayiraise ugcina ukufika la sizothi sithi kanti manje isizo drop ngeke isafana nakudala hayi ngeke mfethu ngisifutha ngisinanwa ngempela umqondo wami uhlezi uyagijima ngoba manje ngathi ukushaya lokhu zame ngishaya ifafra from hayi it's umqondo ugijima ubuye manje ukuthi ngeke ngize ngikhohlwe into engayikhuluma ekuqaleni ukuthi mina sengizokhohlwa ukuthi ekuqaleni ngangikhulume ngathi kanje yazi into abanye bayakhala ngayo ke bathi wena ishow yakho i-episode yakho in as much as kuyiyona yasilethela abantu abaningi kodwa ayifundisi wena awubafundisi abanye abantu angithi inhloso yeshow ukuthi umuntu obukayo afunde engahambe enyathelweni zakho thiwa wena indlela owayincoma ngayo lento uyincoma indlela wasixoxa ngayo istory sakho waba njengomuntu oyithwesa uphaphele kwalakwala uthini uphawula kwakho kulokho ke hayi nami phela shuthi kwenzeka iphutha nami engangishaye ngayo ukuthi ngoba phela nami ngangingazi ukuthi lento izogcina iphuma iyaziwa abantu kanje endaweni eziningi ngoba nginokuthi ngihamba la mina kahle kahle ngumuntu owashiya imoto yabo ganga ngisakwenza waye kanye nokuganga hayi ngayeka nje ngoba phela nakho okunye okwenza ukuthi ngishawe ngoba ngacishe ngathinteka isikobho la ngoba ngoba ngishayeke lento le mina ungakwazi nje hayi futhi usufile Induku hayi yabona akho kunye ade ngiqeniwe enthukini nongayibona ubuke ngathi iveze umphakathi hayi bayibona azabayibona yabona ayishabatula ayithi ayibothi njani kodwa lo muntu oyekushaya kabi kangaka ucelemba lo ucelemba ngani ile nduku ephathwa ama security idonti yabuza umalume ngenzeni uvana uyithela kakhulu ekhaya awerazi njengoba usuku uzongigcema kangaka yini nginenhlobo yokubamba inkunzi yotshontsha yokwenzayo anamalume ngathi nawo uzongenzela izitori zakho abanye ngoba iphakamise isaphezulu ngiyathi ukuthi hayi bokwelume ziphi ngampela konje ngasikade ngithi ngiyavela useyishaya ngala mina ngibuka ngala igazi livalele ithi liyamthela ligcwala amabhuzu hayi hamba khona bezokubona ukuthi ushaya abantu noma udlala abantu lalela hamba la amabhuzu akho awusiqalele phansi ke indaba uze nayo ukuyeka kwakho ukubamba inkonzi uhambe kuze kube imanje uzofika kule ngozi entsha le inkunzi mina ayingayika kudala kakhulu inkunzi yabulala mina bengishaya i-hit and run hayi inkunzi benibamba inkonzi beniyibamba kanjani hayi futhi biyabona phela nathi bethu bese yazi njengegebengu ngeke sivane siwe siketshule nje phambi kwabantu bebuka kanje siqale sikudrayisele eqale kwelethu malume hawu purame grand raze osize phela malume noma ingopondo malume bashala nginayo malume naye siyayibona phela amaphakethe ukuthi kusenzilile noma ufuna siyithatha yonke le mali phambi kwalabantu bonke hayi bashana ngeke athi uqalasa ngemuva sithi ababonke labantu abagcwele la bayasazi asidlali ulahliwe sizokujepha ungacathi ngoba ubona bonke labo malume abacwele laba ikora abakulandela emva kwabo bayazi ukuthi umshana lo neqhuzu lo uyasebenza abadlali yabonye kumbonela ibethakhina nje hayi ngobethakhina mhlawumbe ukhipha umesi uyayinwa konke emcinzana unikhetha ukhipha umesi kanti nangomunye la usengaphambili usezoqhamukela kuwena kanje kuthiwa malume mnike ngoba siyazi la ukuthi la siyaziwa kuyona yonke le ndawo mnike lezi zinto lezi ayishona
abedonsa izinto lezi ulume kunikeza sibe siwela siqona umgaqo sibaleka ingene lapha phansi kwebridge samba siyongena endaweni zethu ibridge leli hayi ibridge into yamanje khona ezinye ingode bese ngena kuzona ngalama uphumuthi ngakomarket yeah la kuthiwa ayilo isebria lapha ngaselo ngase inhlokweni sibaleke sithi siyodayisa lapho yeah sidayisela lapho ke izinto sibuye sihambe soyihlala lapha phansi sibuye ebridge lethu leli likhulu elaziwa manje khona ke la sihlala khona esibhemela khona phela yeah lapha hello Maskandi khona ke la sihlalela khona sizenzele khona into zethu kodwa nje mesihamba nje la emgaqeni hayi ngeke uzuyitshela ukuthi sihlala lapha ngoba kuyenzeka ukuthi mawusibona ukuthi mhlambe siwashela imoto kanje siyahlanganisa yabona sithatha imali nathi sithola leyo madlana encane sikwazi ukuthi siqhubeke sihambe sekhona sizenzele into zethu sibe right yeah ayibona leyo kodwa ke phela abantu angithi base bafuna ukwazi ukuthi mina ngubani hayi sengingcono ngoba senginichazelile ngithi ukuthi ngusakhile kodwa elinye bangibiza ngomapopo elinye ngumaqhuzu yeah elinye ngu-KFC engibizwa ngale emathexini engibiza ngayo mana onke lamagama asukaphi asuka ko-drive uthothi nami ngiyigqokela iskipa saka-KFC uyangibiza wemshana ozala imzimba hayi wemshana ozala awubize lo mfana kwamabhuzu amnyama malume uba umabhuzu cha lo iskipa saka-KFC KFC nami singaphenduka lume team mungawashike malume esuka la uzosivalela indawo thina sikhuluma ngabantu abazosiwashisa kufanele usukungibize ngomabhuzu kanti uzohlala ngami uzopaka la uzoyivalela indawo udla uqedwe la lesi sihlalo phezulu ulala suka la lume isikhathi sakho asinaso sisebenza ngemali thina so manje elamapopo ngiyalibona ukuthi lisukaphi awusichazele ngaleli popo nje umlando walo ngoba ngiyalithanda selihlale kakhulu lapha kuwo ipopo leli fethe yayijambe kakhulu ngangisawashe Dalton-ke lapho mhlawumbe kwaku-2020 kanje izolo phela kuyizolo lapho ngiwashe enye inkabi laphana ehamba omunye umalume aye ngiyiwashe ngithi ngiyangena phakathi ngiyayishanela nayi lokhuzi ibheke ngakumina kanje ngamakhamera ifoni ngisho ngithi shock mina le sathi ngihlikihla izandla le malume bathi mshana usithengele idrink la ngithi malume malume impehla iyashisa akusukumeki malume sengibone le nto le ngiyibuka kanje ngiyasho ukuthi shock mina ama game la ngiyayithatha ngijiva la ngifaka la kumina ngithule kuthi hayi bomshana hayi bathela njengoba behleli lapha kanti bebekade behleli kule moto le yeah alesikhathi bethi angiyishanele ngizothi ngithi mangithi ngiyabuka ibuhe nayi lento ngiyithathe ngiyifake la kumina lo ngale umalume usuke ekhaya lethi hayi bo wemshana alukho ucingo lami akalibona lapho ngithande ngixume kakhulu ngithi malume ngishawe isisu kanti sengiyoyifihla lapha ema-toilet la hlaza lapha la kuhlaza sedalithula ifihla lo munye athi ayiheke ngimbonile umapopo eshona le kanti ngiyoyibambisa lo mjomba lo lapha ngasemathole ngoba fike kuba ama-toilet mase kubile ilo mjomba lo ogunda abantu lapha ngophena lo gunda lo angazi uhlalaphi kodwa lo mpofu nje lo nobuso obutshamile ngiyithathe lokhu zami ngiyibambisele noma ngibambela la kamnandi hayi kube right hayi ayikho inkinga hayi umalume mase ngibuya athi wena wabuza ucijisa amehlo kanje ifoni yami ngoba sengicijisa amehlo kanjani malume wanganayo malume uhlala ngapha mina malume ngingenela ngashanela manje phobo usuyafa malume ngizwisisa usibili ibhadi ngabona ukuthi malume ngizoyinyela khona la emotweni mase kube ngathi ngiyadelela umsebenzi bese uba mningi hayibo leyo hayi kungathi namhlanje unezinto eziningi yazi wena le foni uzoyikhipha hayi ngiqhubeke ngishanele enkolophe ngiqede ngiwashe ngaphandle ngithe ngithi ngiyaphenduka ngisawasha amakwakhe ngizwa ngendlela igxila engibhanqa nekho neso wena mshana le foni umthetho wakho awufuni ukuyikhipha ngikhiphe kanjani ifoni engayazi malume hayi kanti laba abanye omalume sebeyolanda induku ngale khona enye induku abangidola baqale bangishanga emvu babona ukuthi strong man lesi asinduku asizwe bangincikisa odongeni ngathi akhulekani bomalume ngibaleni wena usekhiphi ngani ifoni ushawa sangibhekile phela nami ukuthi mangiqeda ukushawa la kumele ngiyobohlisa inhlungu ngihlale phansi manje ngizokhipha ifoni ngiphinde ngishawe nje futhi ngingatholi lutho ongcono ayisale sipholele ezahleni yebo leyo nto ya hayi banginembe qhamuka enye inkabe ekuthiwa umalume uskeli mende shange isandla singasi sisodwa sibole awumi kuhlange empamba manje kulahla phansi
plan ngiyayibuka le nkabi ingibuka kanje ithi hey wena mshana le phone le kwenze njani hayi qale ngibe ngathi ngiyayiqhaqhazelisa ngithi makuthi ngiyabuka idani ithi yanilandele endwe kuthi ukhwela kuye la khwela kuye ayithi izokhwela kumina kampela le ndoda vani ibuye nayo le ndoda isuke ithi sinawane mina ngiyamembula ngimshaya ayisonke siso ayipinise kanje ngithi hawe lume athi ngithi ngiyaqalaza la hayi ngincike odongeni kanje ngithi mangithi nangu ushezi ngala nangu sibiya ngala nangu umhlongo ngala nangu malume isikelemu lo muntu uyibambe kanje kuli beyipinisa ngithi uzosho kumina lo namhlanje inkinga le wena usambale ngani manje ngiqoka ne-all star la lo munye i-all star phela enkulu ithe ukuthi manje mengibaleka bethi hayibo ibhamukile la ngaphambili yazi thina sibe sishawo lokhuza hayibo leyo njengoba ime kanje la ngaphambili ngiyabona ngithi bhata ngikekeke phansi mengawa phansi basho kumina bonke labantu bangixhoba athi ngcono ngishawo wena malume isikelemu lo ngalokho la kuye wakhubiyele emotweni ifoni kodwa ngiyazi hayi bangixethule angishaya ngincika kanje ngithi ngathi ngishawa ikhanda yabo leyo ngibe ngathi ngiyehla ngincika ngigodo ngimbuke ngathi uPopeye yabo malume ngiyazi le phone umbona ngathi uyashaya hayibo ngiyayicethukisa kanti nami ngimasha nomqondo ukuthi phela bangidedele bahambe hayibo leyo nto aphinde athi thu athi awuzonya uzoyikhipha ngithi adlala lokhu buya asho kwesithathu vuqu hayi wena ume yona hayi malume hayi ngihlale ngicabanga ngilale kanje yabo la sebona khona ngilele kanje usebekile leli ipopo leli ngiyaya ima wena la ngizwa khona ngathi hayi yabo leyo kwangathi ihlola mali saboni kahle njengaleli liqondile sengibona ngathi ngibona amabhilidi kancane ngala yabo leyo njengoba ngithi ngiyazama ukufifiyela ngiyabona hayi kwangathi sekukhona into engathi isi-extendiwe yabo leyo ngile ngithi ngiyahlihla ngithi ekhaya mhlawumbe into ezophela manje yabo leyo hayi ngikhube ngihlale yazi ukuthi hayi le nkabi nginokile le ayidlali ithi ngishilo ngathi ngini sinawane ngimshaya chambe ngishawuna manga ngichambe ngithe ifoni yakho ngiyazi malume ukuthi udlala ngami ngoba ngikade ngisho era ifoni yakho ngiyazi hayi yabona kodwa ngeke hayi ngelokhwela kuye lo hayi ukhoshwa nangobuhlali lo hayi ngeke hayi ngenani igazi ngathi liyathuka kancane ngeze ukuthi bhru kancane hayi ngicabanga ukuthi ngiyayezwa usiswa kahle la lento le ngathi lapha ekwehle ithe kancane kanje angithi ngiyayibuka lento hayi bisuka ihamba lento ishona le ibuyele emuntwini ngathi unesibazi kwakhona la ngasesweni la la unaso isibazi la hayi shuthi phela iyadablishe ngoba ngisho ngithi ngangizwe ngathi la shuthi kanti yanyukela yahlala la ngasengqondweni ngoba ithintanga ingqondo phela kube yathinta ingqondo yazi ngabe ngubuzizisi kancane ayibone abantu bathi unobuzizisi nje hayi we angibazeke mina ngabe eDomoroza sorry bathi nginobuzizisi hayi bathi ihlamba babonanga yeah athi ukuphumuza kancane umalume athi ukuphumuza kancane umalume hayi uyangidrayisela hayi uthi uyangiphumuza wenza ngazi ukuthi uyahamba uye emotweni kanti angani noma uyoyishintsha noma uyochweba into zakhe lapha yana abuye kuthiwa athi lo muntu ugqoke i-all star lo mkhumuleni intambo lezi nimkhuleke ngayo ngokuzobaleka iSpringbok lezi izomya ngeSpringbok badlala ngami labantu abathi angibosho ngale ntambo yale all star ngiyabuka ukuthi ibhamukile kanje akekho ngitshela ukuthi angibaleke ababona sebebuya bethi hey wemshana ozala ngathi mina ngiphinde ngibuye ngize lapha ngaba nguzwa ukhwela kuye hayi ngithi ngiwela ngithi ngiyophumela lapha phezulu emathexini akade eBenline la ngase garage yeah vele ama-taxi ngiyawasho ngwagibela mali i-taxi eqhamukayo baba ngiyayimisa isho kuwe ngisho phakathi shwi ngiyafohloza ngemakethe inkinga phela umqondo uhambile nami sengikhohle ukuthi ifoni ayikho kumina ngishiye emuva jika phakathi nendawo lapha ngaseButa Park bathina noma bekubona ubehlangana nawe uxetshuliwe ngoba phela odriver abaningi bayakwazi inso umuntu owashiya imoto yabona mayamuntu ukuthi umshana ohefuzela kanje ngithi hayi manje ume fona la ngiphuthuma khona ithi hayi mshana bangathi uphuthuma kwakho hayi akahambi kahle uyaphuthuma sibi isikwama lento ezokwazi ithi ithema isila ngaseButa Park ngayijika ngathi hey wemalume wazi malume uqinisile ngiyacabanga la yami yabo leyo isikwama ngishiye emuva lapha kanti labo mzala khona imoto abangilandela ngayo inkinga babonanga ukuthi mina ngigibele kuliphi iquantum ngithe ngehla ngithi
kanti khona la kudayiswa khona idumbu la ikuphi ikancane ayidayiswa ikancane la kakhulu ngiyabona laphana ngama uthi uzoreacha imarket uthi uzofika ngasesontweni ngiyatshela ngoba ngupita mina ngabaleka ngangena khona umalume lo wakhona akazi noma lo egezayo noma lo ithintithayo ngabaleka ngangena efridge kanti khona ikhamera yakho uClement uyabuka la ubonile ukuthi ipheshe la manje bekade eceda ukugoroba kunama footstep eOld Star athi uyabuka futhi lo muntu lo okade engena la ngitshela ubaba omdala ngoba manje nami yabo mina ngiqolisa sinani kodwa manje ngishaya u12 into engaka ibhondoroza ayibona iqumbile la ngaphambili imi kanje umuntu osepheshe abele idumbu seziyavuka imali umuntu wakhona abana donsa isandla donse nemvuku yabamba uzayo lo uzomnqamula hayi manje futhi khona bekade bashaya lapha kamnandi yabona bese besithintitha ngithe mangithi inhlala hayi khona sinesikaya singangi hey uyabothi ngihlale kanje ngithi ngisibuka engivane ngiphume la sathi uzongicindezela khona ngithi hey malume hey ngwane ngiphume ngithi ngikhe phansi yaphuma lezi inkabi lezi zinyama ziyangiqalaza lo sinakho uye ngakubo ngibalekile mina ngaphumela endaweni zami ngathi ushona phansi ngale sengibuyele emuva ngiphambana nabo ngithatha umuntu uDurban line la ubuyele emuva bona bangishiye engathi mina ngishone ngasemarket babuza lapha ebantwini ukuthi akake umfana okanje kanje la bathi khona nesike sambona ehefuzela la kodwa manje asimazi uphelele maye bangibona bangiqalaza izitolo zokudla mina ngingene la kulokuzwa khona hayibona eDushini ngingene la edumbini akwazi ngibona lo malume wakhona la ezalala i4 wakhona umngaka uphethe nemvuku nomshanelo ngoba ngathi uyadlala ufuna ukucindezela la ngifakela kanti bayaqadelwa nabantu abavukayo lapha isande sami khelwa napha shuthi phela ufike sebahamba la ukuthi malume inkabi le hey sesibhalisile ukuthi o4000 banibani hayi ngathi siqala phansi ukuphefumula lo 4000 uzobuyela emuva avana vala amakhethi ashokwana ngesandla abangayo ngoba ngivele ngingelokhuza la yabo ukuthi kwangena abantu babengekaze banako bengeke hayi vele lokwaqenywe eqaleni ufike nengozi yakhe you are going back to Dalton manje uyele emumva ke Dalton ngibele itaxi eshona le manje angidlali ngikhava le phone yami lo mjomba ngimbone icards izo past 3 kanje umjomba ngiyazi ngo4 uyavala uyabuza la ahlala khona emaflatini ngithi ngiyafika umjomba ku2 hamba manje uhamba unyukuya ngakona la ama-taxi yena mjomba nomvala kanjani umqondo ukuthi ngabuye babuyisela uzwile kuthiwa ngiyashawa lapha kodwa uzoyibuyisela kanjani ifuna angayazi ngithathe kuba yena mjomba nomnqamula kangaka jike ngithi ngase hostel shone le phume lapha ngimfice la ngaphezulu uhamba uphusha lezi lokhuza yakhe leyo ngola yakhe encane uyasindela usesaba nami ukuthi ngiyabaleka uma sengivela la ngaphambili kwakhe yawo namngane nami yini kwenze njani so ngibalekela manje nento yami kade ngiyishawe lapha phambi kwakho lapha uyitshela bakubulela hayi manje mngane wami hey sengibambe iqolo ngithi hayi isuyigcwala izandla ngiyithatha lokhuza yami ngifepa ethi hamba ngiyoyidayisa ke yabo mase ngiyidayisile abuya ngihlala phansi ngiyobhema ngibukisa umqondo ngipholisa le nhlungu nezade ngishawa ngayo manje nkabe yami usho ukuthi umuntu kulento yokubhema le uqokela ukufa impela nothi mayise uyabambelela kulento ezomenza bhema mfethu uyabona ngisho ngathi uyabona mfethu ukuthi uvuke ekseni ulambile ayibona leyo nto uyabona ukuthi ulambile no 50 rand nangu umuntu uthi ngikuthengeleni ngale mali sister uwana uzosho ukuthi cha uzokuthengela into ozokwazi uyidayisa ukwazi ukuthole lento ukwazi ukuthi ushaya yikho mina mangithengela usinawana isinkwa ngiyasivula mina ngidle crust manje ngikuthengela udrink ngiyawuvula ngithi ukuthela kancane ngeke uzudayisa into kanjalo hayi ngeke yabona la ushaya umamlaju yabona manje ngitshela nabanye manje ababukelwa la kuze bengalokhu bedlala nina la usikhotheni la mina mangikuthengela okay ufuna isinkwa ngiyasithatha ngikhipha icrust ngiyayidla ayikho umuntu athenga isinkwa singena crust hayi usucindezela yini ngcono ungathathi noma ilesi silapha nendawo wena umuntu usilaya hayi phela mawuthatha isiphakathi nendawo ngithi usuke sengakwazi ukusidayisa mawuthatha icrust ngeke asidayise leso ubani ongathenga isinkwa singena crust hayi bo yabazo sinawana usithulula sonke asibeke ephephelele khiphele engaphansi beke la ngaphezulu wena ngeke ungithethe uzobuka icrust ngaphansi ngeke uzothatha isinkwa lesi ubona sine crust phezulu
Uthi musofika kini ujetha mhlawumbe uboy wakho lo omncane ukulandelayo la. Yena itombo licrust la wayeyota. Kodwa uyibuze nawe le ngaphansi kanjani? Uyikhiphe kanjani? Hayi ngeke. Webazandi mngani wami. Yazi ngifunani kuwena njengamanje? Yeah. Ngifuna ukukhuluma before nje ufike kule ngozi entsha le. Ngiyayithanda le ngozi entsha. Inhle. Hayi. Into kanjani into engashawa kanjani? Shangenza ngalutho. Lalela. Abantu abantu bayakuthanda kakhulu and i-episode yakho ama-episode abukwayo, episode yakho iyabukwa. So manje into abantu abakhala ngayo mfowethu kuthiwa asibibikho isifundo in as much as isuke imnandi ihlekisa but asibibikho isifundo kuyona. So uma ungakhuluma nomuntu ongakayiqali idakamizwa njengamanje ukhulume nengane esekhaya, ukhulume nengane ekhula ihlupha nje angithi wena ukhula uhlupha esikoleni ungabazi nokuthi othisha bayini upetuza ngoba namanje usapetuza nje isigcino sakho konke lokho kodwa kuholele ekuthenini ugcinele emgaqweni. Yikho le ngozi entsha nje usha ungenze lutho, ngiyakwazi lokho. Isimo lesengicabanga ukuthi asikho right. Hayi asikho right. Ungathini umuntu osekhaya ongakayiqali idakamizwa njengamanje shimathu unekwethuba ukhuluma naye? Njengengane encane esaqala isathi mayivuka ekseni intshontshe ushukela abagogo yami lebadayisa. Athi yabugogo ukuthi wenza iti sebekile amanzi lana. Sethi uyaqala yabheka ushukela. Hey wenkosi khona. Lo bathula kwenze nje. Webazantu ukube senasikuthona. Ngiserious. Ngenzela ukuthi ibone nayo ingane le uboy noma umfana noma yini. Abone ungamboni mina. Mina ngumjebhula ngempela. Ngangicethulwa ngenduku. Manje sifuna ke asifuni manje kufika ekutheni manje kuphinde kuqethulwe nezingane ezikubukayo. Yeah, senzela iyalingane bazana yokudelela. Senzela kona lokho ukuthi webo boy. Unungibuye kahle ayibole lo lesi silokhuze lesi. Ngagcenywa ethu wini. Shawa abantu ngiphuma endaweni zami ngithi ngiya erank. Ngiphetha amabhakede ngashaya amabhekede abheka phezulu. Ngabuza ubani uma engenzeni. Shawa ngedonke pipe. Ungathi nami uvuke kuseni utshontshe into zakho. Kuqala lapho futhi lento le. Qala lapho. Utshontshe into zakini uyikhiphe ngewindi. Uyinika abangani bakho. Kube ngathi niya cleaner kini. Doja esikoleni. Kanti siyeza kudoda esikoleni. Kube ngathi niya cleaner kini. Hawu yini wena wavana wasuka wavuka wagunda isikotha lesinalezo sikotha usigunda uwafa. Kanti usuthathi lapha inyala kagogo. Nama pieces azo waphela ebusuku. Wathi jele enqoneni ubiza umngane wakho lo namehla atshekile. Empe faka siyaklina la ekhaya. Nakhona uklina kwakho uklina mekuyinsuku zokuthi awugogo uholile namhlanje imali empesheni. Usile kahle. Kahle utsotsi. Udinga ukushawa nje hayi ukuthi uzokwazi ukuthi lento yenza iyaphe. Mina ungayiboni mina efethu. Mina ngazi ngingathi mina ngumlutho ngempela. Kodwa ke manje ubhoyo oyibukayo lento ekhaya azi ukuthi avisa ufana nami mina funde ube right esikoleni wenza izinto eziqondile uyababuka mina manje mina ngicina ngiwasha imoto manje la naleyo mali ngiyiwasha ngithi ngiyabona hawu 500 unyamalele hawu ngisho ukuthi usuye 500 unyamalala ngale ndlela yami ngishaya ngayo omunye umuntu 500 angathenga izinto ezisile athenge nje izinto zasendlini ngashintsha impilo yakhe ashintsha impilo yakhe mina ngiyawuthola within 5 minutes 10 minutes awusekho phinde ngiphume ngiyobhanta omunye hayi ukuthi ngiyobhanta omunye mhlambe ngiyatshontsha ngifuna ukuthi ufane nami njengoba ngihlale ngishaya kwezinye isikhathi ngishayela izinto engekho sengaze ngaqina elinye igama lami bangibiza ngomuntu ongafi yabo igama lithi umuntu ongafi usinde bulawo awumadoda ngikunika lelo ke mina namhlanje usinde bulawo ngoba ngisho ucelemba muhlale uthi kha umuntu eze ukuthi hayi kwangathi ngishaya isigqoko sensimbi isigqoko se-iron uyena futhi isigqoko sensimbi boy angayifundi nje izinto ezipetayo ngenkhale ngithi ngibuke umfana osabuma esikoleni athi esikoleni kanti uyofika esikoleni afike ahlangane nabangani bakhe lapha abahlanganisa imali ezincane bahambe bayophuma benze lezi zinto ebesiqala nathi kanti into engekho right for izingane zamanje ziyabhampa la emgaqeni tshekisa amaqolo mayibona thina kambe phamisa inombolo engekho ngisho ngithi okubuke lokho lento lema ungayishanga empama iqethu ingabaleki yotshela ugogwana kanti thina fethu
sina siphule ngesinye isikhathi senza izinto ezibhedayo futhi mina ke abangani bami abaningi kade ngitanga nabo abasekho bashona bonke nami ngasala ngokuthi ngiyi-strong man angazi nami kanjani hey abanye kade bengigqekezisa bengifundisa ukugqekeza bengibambisa inkunzi bengenisa izinto engasile abasekho angisele nabo nje la bengiwasha nabo imoto engabona abangasekhaya kwa imoto engiwasha akuzona ngisho zangasekhaya ezale kwezinye indawo Potchefstroom Harding Eastern Cape hayi dependana ngisawasha wantshontshe ifoni khona hayi abalele malare ngimeleje na ndengezi lakhona shaya ivale encane ngaphinde ngathule super pets abuka imali engithume ngayo ngacabanga yena ngacabanga la ngibhema khona wathi imalume wayekuthume ngamalini ngithume ngo600 la wena ithikithi lakhe luna 12,000 hambe ngaranta indlela yonke la ethi ngifuna vala umncane nepo manje mina ngichazeka kalula ngisho ungasalishonga igama lami ukuthi ubani uthe ngifuna lemfana omncane washiya imoto sinabantu bavani bagxume eqala omubi lo lepopo manje siyamazi ujike ukuthi ngasesandoda ngomfica la ngakajo ujike ukuthi la ngako ku St George Road uzomfica la kwasha khona ama-meter tax ushale lapho hayi mengekho lapho erenki yakhe yasemevini tholakala yonke indawo kodwa-ke fethi ngitshela nje iy'ngane ey'ncane singayifisi nje le mpilo esiyiphilayo zazi ukuthi ngefethi siyafunda siba right siphase sibe right zenza izinto ey'qondile makubo ingafani nathi ngoba manje mina ngisangalunga ngisho ukuthi ngeke ngilunga hayi bathi abantu ngeke usalungiseka bathi nje kumele ngikuyeke ngikubize nje manje ukuthi mhlawumbe ufuna for part 3 noma ufuna for part 2 hayi we kanti bona abamasha nomqondo wami abanye bebethi ngeke ngisalungiseka ngokuthi uma ngithi manje ngilungile ngihlala endlini manje wena mungibuka manje mina ngeke ngisalungiseka angibone isigqoko lesi ukuthi cha esentaliyani mina ngiyibonela intaliyani manje ungavali imic lapho hayi we angivali ukhohliwe manje uthi isho kuyimic abanga ngoba bengade ngishaya nama-chips yabo uyingane yomfana nguloki ngishela bazana ubethe ngisusele endaweni yamereka webazana yes wafika wabaleka nalo 600 wawusulidlalile ithikithi noma awulidlalanga kolidlalo wavele nje wayidlela u600 wena ngidlala phi ithikithi futhi wena wadla 12,000 ngo600 uyabheda masandi Angiqani njengoba bamembe bengihalana bepetsoca nembe la khona nale nkabi le yakhola kuye phela ngicishala khona ngandengeni ana tanga yogcina sase sena imoto yokuqala engayikwashi atheke into zami ngabe ngahlala phansi ngabuyisa umqondo ngahlala ngathi ngiphume yini ngiyophanto kwesibili hayi ngeke usuzuthi bafuna bayaleliwe labantu ukuthi mina ngiphanta ngala bali bebeshilo nje la umuntu osinawana abahlangana naye sifuna lo mfana omncane onepopo omubi yena lo mncane onokuphatha amabhakade manje ngeke igama lami babeba likhona ubaye igama lakho umapopo ubanga uquzi abawazi wonke lawo Kentucky obani umuntu ongafi babhuzu sinde bulawa hayi abawazi wonke lawo bazi leli lokuthi ngiyumshana abangake njengomuntu ovalisa ukuthi umshana abashana bebangaka la eka recommend nje yona ohamba nayo kanjani loyo inkinga ke naye loyo mfethu wangisukela ngiyivukele ekseni uyiqalekele yathi ekseni sibe nale nkinga le hey ngathi ngivuka nje ekseni ngisamile ngwabeka nje phansi amabhakade ngisathi ngiyayilula nangu umuntu lo malume hemshana ozala awukhulume phela lapha eSuper Pets omunye futhi lo omunye wena ngithi wahamba nemali kaManqobo hayi nguwe bazani nguwe wayekuthuma iphi uManqobo hayi lo ngithume khona lempahla le yabo le ephathwa amaPakistan le machine lo okhipha i-airtime yeah lo obhala uvoucher lo mngaka yeah hayi mfethu prawa mina amkwenzeka iphutha ngoba phela ngiyabona hayi ukuthi ngiqondi futhi unamaphutha hayi manje ngangina hayi manje imqondo usubuyile ngathi ubona hayi ukuthi iyona kuphela indawo osele nayo le uyazi uma uganga la inhlanzi izoshelwa amanzi futhi ubuyela back elokushini hayi we mana yini le uManqobo ekuthumela ngithume islip islip se-airtime yeah i-voucher mhlambe kamalini kwakwe wayena kungithume yo 3,000
angithume 3000 abuye anginike 40 rand hayi ngibhebe ngiqhubeke ngiwashe ngithi into zami ngibe right hayi la ngakusasa ngiqhubeke njalo bengivuse ekseni mshana bapoza la kulukuthi ngube yeke nemfethu hlumpu ufika nje vele imali yami usengibalelile useyibeke kanje kwesinye isikhathi naye mayeshayeleka yabona lona uyadideka anginike imali ngisaya ngithi mase ngibuye ngimele kanje athi awulindeni manje ujayi ngafika ngithume ujike ngikuthi uthi ngilindeni ona umunye ubra wakhe komehlale la eceleni kwakhe angimazi ukuthi umathi inkohli abana umnikile nje lo esaka ngithi yondoda yena into igadile nje la ukuthi ngibona abantu ukuthi bakunikile esaka noma akazi azanginelutho uthi njengoba bese ngithumile mina ngizobuya ngihlale phansi ngimmele nje hayi akazi anginelutho akho-ke shuthi kanti yisonto ekseni hayi ya kwakuyisonto athe mapopoza la ngiyabona nezulu kuqumele ngasho ukuthi la ishok mina ngohlozana ngamaphepha la hayi uzokangithole kodwa mhlamba hayi umqondo dojika endleleni naye hayi anginike leli mali unginika mali nini namhlanje unginika 1003 hey ayingiqale nginyuke ngidlule lapha phezulu ngixoshe itshe lapha yana ngibuye ngishaye shine mana uthenga ngemali usayothenga ovela udala inkingi phela thina sibe sitshela ukuthi siyabo sisile kwesinye isikhathi ngithi hayi ngizoyikhokha ukuthi ngithi ngizoyikhokha ngani angazi ngiyasho nje ukuthi ngizoyigcwalisa hayi ngishayisho nami lento ngizwe ngathi yehlala ngemuva yagijima inyuka ngekali uyishaya isiphundu la ngemuva yeshithi yophuma ngomhlaba iyobhajwa la ethendeni yizwe ngathi hayi kwangathi kuncinza ulokhuza manje kuncinza umhlaba ithi ngiyambuka nalomzala losidayiselayo hayi inibethi ngiqulela amehla amotha usebonile ubasted uthi ngiphethe imali la ngithi hlum awungiphinde futhi kwase ukugaxela veke vele lo sekuthi manje sengisele lo malini 1100 imali yomuntu le ayisamba isikhathi ngithi hayi ngibona bese ngibuya isuke ngithenga into zami ngibuyele ngehlele nalapha ezantsi eHostel ngithenga into zami ngithi ngiyanyuka ngenyawo ngibona umuntu akubone lo behlala egundile imbungculo namanye amateke benokwashawe awenakhe anenqawe eminyama sho ukuthi hayi bona mzala ngabe uyena lo usengilandela inkabuzi bambe ngibheka lapha ngikhona nami ubheka sasokunyisa ngenduku hayi la ngiyani ngithole ngubhida mina ngabona nje la imela ngasethokozana ngabona ngathi lo munye ubheka ngala ngasesitolo kanti hayi ngoba ebheka ngasesitolo uyicabanga into zakho uyaqala la beyithanda ke intombi lo muntu eqalaza kanti ubona intombazane ezongena khona shuthi wathi uyasondela imphoqa lengane wabamba ukuthi angathi akuyona ke type yami le esazongena esitolo sekuthi angichamele nali ePakistan liyabuza ukuthi wendoda ufunani ngasema-IC ube ngibamba ama-IC ngambambatha ngabuka hayi wena uyathenga lapho noma wenzani alo awumancane ePakistan vale libodi phuma la kanti lithi angiphume la kuphe Thokozani Thokozani lithi angiphume nani kanti vele seniyanyuka ngikubone la ngithi hayi wena awuzobhosha ngithi ngijike la ngasehostel hayi ngibaleka kwaphela nje impehla ngoba yayisaqala la encane ngemuva mana ngitshela indaba ongazi ngaleso story uyazi ukuthi umanqoba wawo emva kwalapho ngiyazi hayi kodwa phela uthiwa wiswa hayi wawiswa wena mfethu ngoba vele ngoba wayesekodisa nje ngo-1200 kwakungasafani isitolo sakhe sasingasafani nakuqala wayesethengela ukuvuka kahle wena manje vele wafike nami uyazi phela bethi into zabantu nami ngangididekile ngicela into zami yabona kodwa ngangihlale ngibatshela angithi nocelo wayehlale ekuthuma imali thambe umfakele imali egarage bengithuma ngisho kaSpeed kaSpeed like sakhona ingibuze KW bekuningi ngisho 4000 rand ngithi mina madoda mina ngeke ngirisk mina ngisho ngabe kuthiwa ngithemba kanjani kwanami ngeke ngithembe ngisho umuntu ophilayo nje ngqo mina nje ngithemba umuntu ophilayo ethi ngizomnika imali how much more umuntu obhemayo phela bethu amagazi abantu avana yabona nani futhi nami yabo le nto babengingani hayi
ubafoka Brown ngithi Mo Brown no Brown wakamsuku Maphumu lapha ya inkabe yamsekhona ikhona nje khona lapha no ezantsi laba no ngamla ngithi abakamsuku bonke labo bafethi yeah abafethi obafoka bamboke laba yabona besho bethi ayingeke hayi bafu nomningi hayi nami hayi awunami bese ngiyiphethe kanje imali uvala uthi heqe ngithi hayi ke yabona nje ake ngikubuze bazana ngoba ohlala uthunywa ngezimali ezingaka 6000 4000 akase kuze kwenzeke nendleleni ngelinye ilanga mhlawumbe ngapha ngiyakubona lokho wavela wahamba nayo imali kwangakaze kuze kwenzeke neceleni kuloko oqala ucabanga ukuhamba nemali vele hayi buye mfethu imali impandeso kanti ucaca isiwethiwa imali akudlalwa ngemali ubulala ngisho intombi yakhe ebusukile uyinkinyi ifaka ithishe emlomeni thula wena ba ala phansi uba indoda yakho umjoyini la ngazi ukuthi wakuphi kinje lento uyishiye la ungayenzi lutho kumele manje ngitshela ngomuntu ke umuntu ojwayele ukumbona ngehlatheni uma zile kanje ucathi uyadlalwa wena thatha nami le mali le ayi ngiyibambe ngiyibuke ngizofika nini ke elo ePavilion bebe nokungithuma ePavilion ayi ithi ngigibele taxini then bese kuthi hayi ababili abahambayo kuthi angiphume ngibuka kumanager ayi ngithi uvela umbone uPopayi ayi ngivale ngibamba ngithi lo lumelo ayi angathi nayo isikele imali babili abahamba uzothi mangithi kushoda abathathu ngiyaphuma manje ayi ngithi hayi vala mshana athi yini mshana ucabanga ukwenza iyangishisa bona ngibe nginyanga ushiswa imali yakho ushiswa imali yabantu hayibo bese kumele yami omali yabantu sihle lawe ezami izandla singekho ibe ngiyihlikihla ngiyibuka nje ngiyishisa wabazali siphelile lesikhathi manje awubachazelile abantu ngale ngozi mina ngisazi mina okay asibayeke if befuna upart 3 abantu kumele bengitshele ngizokulanda futhi mina angisezi manje angisezeke ukudonsisa ke manje mabethi nje sifuna upart 3 ngizokulanda kontombazana kumele ngiyilandele nje upart 3 manje bengifuna ukuyidonsisa umoya ke ngiyiphumuze manje masizoba namhlanje ikusasa nakusasa ingane nayo izogcina demoralized iphelele so yikho ngithi ake ngibahlukanise ngawe ngilethe wena sesikhathele usizi bengifuna umuntu ohlanya uzosixoxela sikhathele sina abantu abakhalayo lana abantu abasikhalisayo nina benkayishana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bohlanya leyadla indlondlobele libeka isihlanga emadolweni nina bakashishiliza ngedidi kwemaholo lemhlabeni empedule yazi ngicabanga abanye bethi azikho lezi ibongo zikhona lezi ibongo lezi bathi intule ebande ngodonga kwelakithi kwabheka uzulu bafuthu siyabonga ukuthi nibe ingcenye yalolu hlelo siyacela uma uyaqala ukuba ingcenye yohlelo ucindezele subscribe button ucindezele ibell siyacela nabantu bejoin i-membership ka20 rand if ever udinga sikusize ngengane yakini noma isihlobo sakho esiseyidakamizweni asiseze ukukusiza manje if ungayijoinile membership kodwa if ujoin membership namhlanje sokwazi ukuthi kusuka kusasa sikusize kodwa futhi kuzohamba isikhathi if ujoin membership sekuzomela ube no 3 months before sikusiza kodwa njengamanje ngoba sisaqala ukujoin siyacela abantu bejoin membership uyajoin membership is 20 rand sizoqala ukuhambela izikole nabantu abahlanye njengomazande kanje soqala ukuhambela izikole uma sesireach 1000 members mina igama lami nguprofessor ngiyayideda indawo